Osoro hineja ene nyimre so maye da wase. Odom berema onkuto nyame on ade nyina sotumfo eja no ene enwumre ma wagboya no se efun ba komuma se odo wo nsem ebre ye ene enwumre ade yeso se kasa no ma ye aso ye retie o edepa kasa wa Christ dim ene yasra wo ene enwumre so amen. Ene enwumre onyame no kwarefo no ede nasem amame se memfa mre ye nyinara na nasem no broni beka se have a different attitude. Have a different attitude than others. Have a different attitude than others. Have a different attitude than others. Nyame asama ode amamia me de bre ye nyina online sunu ema ne meme nyina me de ema yen san se eto de bia si bia esi hu nyame no enne hu se oye kese oya brabom anaso oye kese oye yawarem anaso oye kese oye adinam enu ntina meka se asema me de by say have a different attitude than others. What attitude a owo ena ekire onyankopon a ogini di enuan ma wola isu ene enwumre ye be kenkan ye twrosem na edi kan no e wo Numbers chapter 13 no 25 through 33 no or say after exploring the land for 40 days the men returned to Moses, Aaron, and the whole community of Israel at Kadesh in the wilderness of Pana. They reported to the whole community that they had seen and showed them the fruit they had taken from the land. This was their report to Moses. We entered the land and you sent us to explore, and it is indeed a bountiful country, a land flowing with milk and honey. There is the kind of fruit it produces, but the people living there are powerful, and their towns are large and fortified. We even saw giants there. The descendants of Anak, the Amalekite, live in the Negev, and the Hittites, Jebusites, and Amorites live in the hill country. The Canaanites live along the coast of the Mediterranean Sea and along the Jordan Valley. But Caleb tried to quiet the people as they stood before Moses. Let's go once to take the land. He said, we can certainly conquer it. But the other men who had explored the land with him disagree. We can't go up against them. They are stronger than we are. So they spread this bad report about the land among the Israelites. The land we travel, though, and explore will devour anyone who goes to live there. All the people we saw are huge. We even saw giants there, the descendant of Anak. Next to them, we felt like grasshoppers, and that is what they brought too. Amen. And that's what they thought too. Amen. The same Numbers 14:24. Or say, but my servant Caleb has a different attitude than the others have. For us, reminder, remained loyal to me, so I will bring him into the land he explored. His descendants will possess their full share of the land. Amen. Ken mi enu neken kan no. Yetinu se nyame ayi Caleb esi nchen soronko. Enuanom a iwala isu ene enwumre yi. And I can say, you can get 24. See, Caleb have a different attitude. Change. Way and na Moses esuma I'm no free to buy no. Nyame esde buta boshe asase a okachire Abraham say wasefo ba ko free Misraim 430 something years na me mo free Misraim na de ombekwa asase no funsuo ene ewede ewoso na nya asase na edi me nyame siesie sa asase papa ama me manfo se omenye de omunkofa na nyame de ka kire Moses se ompa nkrofo usuekuro ti no onyi nipa edu 12
dumienu no mu kwahwe asase no no mu kwase bi asase ni titie no mu mekam ensam enkyere oman ni na se ye koye no aman se netie omo asase na mpase na Nyankopon ka se odi asase enufusuo ewoso ene owo no saa na den asase ni titie enuanom bo hyensem biara nyamede maye no onyame ye no kwarfo nti no odi ono ne mwakyam nsem so onyame no kwarfo no odi sensem maye na atwasem no mi ne gidie de ye som Caleb enya different attitude na me ka say na nwumre enuanom ye kan ye no say yehu da abrannom a hwe say obi ye ka say obi ye obranne na ubu hu say wo ye de wo ye grasshopper ugina just say mbebe nipa de se ni a wo do ho ato wo do ho abu that level wo do ho abu that level say or that sini jira hon mo osu by 3 about 8 foot enti no wo you nipa de se ni no why say mbebe e won nche hey when the Caleb who you say hwe ye Nyankopon na yesom no tiasefo nyame no okomafo patakojifu nyame no obetimi akon ade enim kan agi asase amaye enti no o say yen o de asase de amaye ewum say ye hu say abrane wa asase no so ne Nyankopon oso say abrane no Nyankopon na kasa ebu asase so amane mini nipa say Nyankopon betimi awoso asase amankrofo ni de efri asase nim onyame de sa asase amaye a yemfa mrika ye ko fa asase no yentumi kan ko man ko fa asase no Caleb de hunyam ya osom no nya owo different attitude say Nyankopon na osom no kwarfo Nyankopon oye brane oye obo ade onu oye ade nara na so waka ebebem enuanum Caleb hu Nyankopon soronku enen nwre sa na mbese no mienu ye hu nyame a ye gi na di ye hu nyame a ye di ye hu ato no so oyo nyame a ewiase na ehye ne nsa say nyame na so okasa ebemu on the sha ejina say nyame na ode bohyensem amam no mienu won twrosem mu say ye fa twrosem no ne kenkan twrosem no ne ye twrosem ayefo na enunku no na nkunu di beye no mienu ye nchefa na say ye kenkan twrosem no ne ye asobra chi ema ne nsem twrosem a ye be say Israel for 10 spies no mo ka Caleb no Joshua akoye na o ma for good news amra man no na o man ne ato piti no mo so mo ko asase no so no enyam ye nua berma Caleb de wanye sa o se ye Nyankopon ebeko amaye ye Nyankopon be di amaye ye Nyankopon ye ntem gira ko obe ye patakofo gifu nyame sa nyame e na me de Caleb me dem hwan de ato no so enu nti otimi gina ye ema nyame asem no gidi prakupa nti no Onyankopon hye bo onyame no kwarfo hye Caleb bo se wo nkofo nyina be o masebe towo sa ayi desert isu anum almost about 200 me from nko asase so na mo Caleb obekọ asase no so enuanum ye Nyankopon na se wo ka no ese gidi ye gina sam ye fa na sam ye asam ye fo ye se ti asam na ne prim ye kuma se na Israel for 10 spies ne ye no omko hu asase no omko hu asase na asase ne tie de mu ndo ba kra ba Israel for se ampa asase no ampa se na nyame ka no asase no hwe emu ndo ba ni on be chiro mo tin pa mienu kenka chiro mo si nipa mienu na so a grapes na omri free ba ho ba no grapes na suye ama omri tudua so na nipa mienu na so ade ba ye omuhu se ndoba ewo asase no so asase na mpa nufunsuo ene ewo de ewo so na nko a omedi a omunye nduaye omunya sai but omde ehu susu e de ehye wo mu omse ei ye ko abrane na abrane na ehu omse ye duru ho tutu omde a ni se mbebe Caleb say ye Nyankopon yenkotu fa asase no yemfa yimuhye ko fa asase no de no moka say se mbebe say akunu ye yaku onyame na reko amaye enti enuanum yenko fa asase no na enuanum eya me different attitude no ameka no hwe se bibi ba owatetirim anase bibi ba wabrabo mu a me hwe sa adekode na abo wabrabo mu emma no enso nche onyame owodo ho ato no so mesi menhwa adekode na esi wabrabo nga say we dey a chain so nyame chain any problem onyame chain any situation obetumi di so obetumi akwomba obetumi ediamo odo ho to so yi a one show problem one more problem anya Nyankopon a onu nyame ebedi na wako amon enyen me wala so ye papa no ma enne na wotwi day yes Father's Day na wotwi Monday the Father's week ye hwe say ye papa no mo be that kind of Caleb attitude ni bi
na motimi agire mama abusua motimi akom kotodwa ni mo sori ahmache esugu awrade so ma abusua esas ememem na nipa nyina afiri ba ememem ye ma ye careers ye munu ma ye keep him friend for 9 months na answer oba bia be fa ye funkra no oba ma mfa ma oba na oba intimi fa ye fun de biara da enti ye papa no omunum yitire no ye nkunum omunum yitim ofie na so mu gira no mu ku no mu sugu nyame so a osuru bue na osuru tie enwo mpaebo ententem enian ma wala yeso ye papa no am wala yeso be bompa ye se ende dey nyame asem everybody say Caleb unya a different attitude towards a chain ni nuan mu nyina no ye papa no wala yeso munye that kind of nyame attitude mu matu nyankopon so yiye mu be so no yiye mu di na sem so ejire mu ama abusua na himachi masori akom kotodwani no masugo susu nyame so amabusua na busua timi fa ntomo pa efira enenwre mesiro no nyame se onye mem onhyehyem onye mo brane onye mo akomafo mabusua ommo nya dibafo mabusua monko amabusua monje abusua nti honom esanse se munni honom a ye ni honom enuanum eniem papa num ne enuanum mema mola yeso yesram so mumfa nyame asem enyem naase kanea enyem asum biara emre mamu namu de biara da enyem kwamu han mumfa nyame asem ye mu naase kanea asum edisu ebe entum da omobrabom enuanum nyankopon doye abrini wod ninsam abraye ninsam ejod braye nyame enne asem okache Caleb de ohun nyankopon na osum no enti enuanum na atoto apiti no ondo se yen sorry yen kofa asase no esanse nyame okomofo nbekon baye enuanum esanse onu age nyakodi ye no hu nyankopon ositie onu ahu miracles nyame edi free oyi hu free Misrim onu kum Pharaoh magnara na no to Pharaoh dey mu hye se monko mu free monko na Caleb ahu nani hu ye enti onu se nyame na otimi ku Israel otimi ku Egyptians emo munya mu fa ahudi no odno hotu sa nyame so wan fa ho anto ne ho me so wan fa ho anto ne ho so na mo no so onyame bi na ebo kwan eto bi akwan ni on na ebu epu na obi entimi entum na otum so obi entimi bie on sa nyame na odno ho ato no so no enu tu no ko ye yi no no oye client si no oye leader papa ewo okoba ye wanye se leaders na akana omde ko ye no oye leader o se onunyankopo a oyitwa age no onyankopon onu bo kwa be akwan ni onyankopon oprom se obomom a land flow with milk and honey okohuye odnani kohuye no jisanyam ni die enunti na na anuanum nyina to apiti no o se me die bi nyankopon magina di mekasemu mom yemfa ayemuhihye enkofa asase no ne nyame de amai dedawo onyamfa ma yanka onkase ye kode kofa onyame fa asase ma kanko onkase ye nkode de ye nkode kofa enuanum Caleb de ejini nyankopon wagini die se na obi adwen wanwe sa ohun nyankopon se nyankopon so okon no ocha adin nara wa ma giant okohu na amu na bem wa ma giant o de nani kohu ye o de nani kohu ye so wa kohu bi o on de no ko gba wa hu se o mo giant o se nyankopon na odno watom so chen sa giant no ohun se sa nyame na aso chen sa giant na oni nuanum na asu se o mo kohu om no enuanum nyame no kwarefo no okaye ho na nwumre ye gine di prako pa ye be hu na ni onyam awe abrabom ye be hu se na ye dwi se apete ayira ye ni da so no nyam bebem onu bebem no ye ni da so obebem no ma de na asie yie obebem ne kunum dia ye minu miri ye nchefa enuanom yemfa ye ho antre sanyame ye obutamtima onhihimu onu ote se Zion people onhim no timoda no sanyame e wafreye aba ne nase enuan ma ye olai so ye hu nyame a oni enam ye hu nyame a enenam nyame a okasa ma ne bem ohye ma ne gira obue na no a na nyame nyina afofro nyame nyina tumi afofro otumi ade nyina afofro wa brabum onu da apem ye dakoro na dakoro ye da apem nyame eni so no obeya ade nyina aye foforo wa brabum ye nuanom ye onyame bia ye ginedi ye onyame bia de ye ho ato no so ye onyame bia odi mayen ye nkomafo ye ndimafo ye mpata kogifu nyame no ori ekoma ye titu hu mafam de na yemfa ye ni wahu na papa ne ye maye no eburu adwene ntiase so ye papa no ye maame no ye nye different kind of attitude say na Caleb enya ye no
no to sa nyame no kwarefo so na nkundi e den eye ne de ma Mose ejina nyame anam ka se wo esan se wanye se wonua muti no sa bosha asase no wo be koso na ye de asase de be de ye de be ma Nes ye call Joshua 16 ye come from 6 to 15 now ye be who say ampa Caleb or say me Moses jina nyame anam e kan se asase we be me de na ampa the assassin no nya 85 years ene nyame de assassin ma no na Caleb nya 40 years as a scout okọ share assassin no 40 years but answer na onya sa assassin na nyame share boss of ma no nya 85 years old. It was over 45 years answer the boss na yende ene de but when we view on ni jidi won nyame mu one man on say nyame akasa od be ma no o so nyame ono wakora me so wo ba ho ban wo hwe me so we pa musu ne san ampa wo de asase be ma me ne masefo ampa onini Joshua Hwana omu yesan krofo menu a omu free resume over 600,000 men na ekofo omu free resume by no omu yenu pe na ko obesha asase no so omu yenu mu gi nyankopon di ye no mu ko sa bosha asase no so enuam ye nyankopon yesi ya gi nedi no ye nso ne mu yie me ma wiase en na ye enfri nyame yesi ya gi nedi no ho me ma wiase ndada yen ndada bebre aba asase so sei ye nim se ye ti wo hanom ye nim atredi for mo sorry no mu ka se nyame bibia ni bibia hell ni honom ye betimi aye de pe biara ye wu ani ewu ensem de bebre kwa. But yen fa nyame na all Bible, the God of the Bible yen so mu dindindin yen nya asem ne yefo asem tiefo no yetia e twase ne yefo ene nyim say Caleb enya different attitude wanye so onua no wanye so onua no a omde abambu nsem ba ye on de hwe osi yen kofa asase no yen tutum kan kofa asase sense nyame ye de eka ye ho onyame ne yen komafo onyame beko agi asase na maye enuanom ehon me gina se yen kai hu se onyame ne yen komafo on beko yitwa agi yen wa man de ekoso biara wa man no hu ye gianto na ni nyam kaso mbo ye se ayi grasshopper wa man na ha no o se nyankopon e chance a giant no yen ko ne kofa asase no yanko nyenko fa asase no sa faith na wo nyankopon mu be bompa se papa no mo la iso e free no rekọ munya sa kokuduro se na Caleb nyam kokuduro urade mu no ji nyankopon di ya se onyame aka no ho a bibiara ento no ontimi renye onyame ka no ho a bibiara ho no ontimi emfa ne sasum so ya emerade a ontimi renye ye wo say gidi no ne wo different attitude na ye be hu say nkunimdi be yende abre nara ye bu nyame anu onyum ya brabo mu ya sitin be sesan ye bibia be sesan ye de ani tu say nyame tiasefo nso yi a omo adin na awie peye de si ye yie enye ye nko enye ye mpreso ye wu kra ye kɔ no ye ma ya sefo ebenya saa de bɔhye no omo kra sa bɔhye no enuanom enye ye nkwa ne ye pa abo ye hu ye chirimba fo no ye ato hɔ no aso obi bɔkwa ato hɔ no na asi ne yie o se me mofras mo tutu mana mo nsu bidie mu se na me fa so onyame asem ne kura mu onyame asem to no me di yo bi asem ne fo ena nkunimdi eye me chefa Caleb ehu nyankopon na osom no wa ma bibia na ehunahuna no ehunahuna oyifi na brabom ohie ehunahuna bia fi na brabom ehun se nyankopon osoche wiase ene mu ni menyinara yem papa no mo la so mesram say na enyimrei mesram so munya Caleb kind of spirit Caleb kind of attitude no munso mu den munso nyankopon na munso no munso no mu yie enukuto na nkundi o obon sam ha na nu se den a munu nyankopon magidedi munu nyankopon mo so no mu waso okura munsa odna ba say mu odunu kura mu eni munso mu hihim enuanom mema na papa no amola yeso ene enyimrei me bompa ye se nyame asem ode na me so me de aba ene enyimrei ye nyinara ye be so mu den ye be fa asem no ne giram se na Caleb giram mu se ye nyankopon no one ye honom ekosi ewiase wieye nyame no kwarfo no ka ye ho odimafo no ka ye ho okomafo no ka patakogifo nyame no aka ye ho o pata no wasa ako agye se nyame no ede oka ye ho Caleb ehu nyankopon osom no ene nyimre me bompa se papa no mo la yeso ene enuanom dodo mo la yeso mo hu nyankopon a mo som no na mo nya different kind of there
attitude towards Munyankupon, way and also Sunyame, or the amame, and then you may some if I may know like so, or no as a shida so, it was Jesus Christ, Nigerian demu. Amen. On our crown, now ya kasi. Oh, so now ya kasi hinampona on the besa. Oh, so now ya kasi. Oh, hinampona on the besa. Udu so now ya kasi. And that's what when your mumuno, your best son, no soon, you may say, oh, for side GD, Emma Yan Kra, Yan Sona Summer as a kind for Numu, Yan Power the Biara will be Biaramu, you bet Siena Samu, the nest of the airful, and the best rodin your one pibomu, and pibo, in a rad in a jump papa, name Rosso, on my abu and more papa, one more castle, or trust my cassa tray, say Caleb dear, or what will see ye, or what you know, I think that's too for a journal, or what you know. Warden greatly. Minyame, oh, nipping now we are on when was son to be on your don't fray, would not cause our promised land so, or don't fray name ray. Yes, slow, woman the Paguton and name ray slow, and rather many did you move. Yes, was some no, or don't fray was some no, yen was some near full, the dark one was someone near your ma, or my yamba, a japay, and name ray, you guys as a danka would a yanka would a shranka would and the young cody, one summer a year, and quite days my year, and I bring all the briar or the qual from your me, and then they say, no, say, Kela Akuma, Napa, all the joke wants some, there are not you want some dear, and my young that or pity, what of Baha, Minamu or born needed to me, because here, or don't forget slow, don't buy your don't buy and don't buy and don't buy and don't buy, don't buy. Yet me ain't now what's some good home, or no qual from your man, what's some good one that didn't be briar, what's some good one that did my what's some good one that come here, and couldn't really wear a day, and the watch you papa, and watch your bottom team, and the watch you wa, who didn't you pay ya, they see and cry ye, or don't bury me, and then they didn't some say, you best say Caleb, I saw some panum near the atoll, so yes, what's some panum, the Ajua de Pracopa, somewhere a day, who not adding Niger, who could turn back on my young from the Nuo, young Nibba from the wall, young Patacuja from the wall, I didn't know who not didn't kunum, wouldn't kunum share about Dino, and rather didn't see, she shy and yeah, you are, my codro home, so this I've got home I can lap, no man could promise land, and rather Jana was some so, and my Mosa Kasai says what you dear, no different attitude, Tino, or the call from your me, woman the start promises, no, woman did not offer promises, when we were selling subi, then you couldn't with a bullet to the man, or the call from your me, yes, throw, say me and nam so, no, ye for your home too, so, ye for your tools, or but yame, uncle not me, I didn't Niger, you were the watcher wa, you read him, you bet him one more damn yame, and then so, mother was say, one summer ye, with the abrea, you got asida, a ye, and need dear, and the mouth, or so soon yame, you showed in your yam, you come for an enemy, you can see, it was Jesus Christ, demo. Assolé, Audio Jungle.